al col·legi entraven els soldats i llavors totes les monges es posaven a córrer perquè havien de fer que tothom parlés en castellà. Perquè nena que no parlés en castellà, i parlés en català, podia ser pagada. A tatarabuelo, por ejemplo, que era carlista, le mandaron un saco a la cárcel con la cabeza de un hijo suyo. Ja acabada la guerra, doncs la quantitat de suïcidis que hi havia era impressionant, perquè normalment posaven després la capa de via, es treien la corbata i passava el tren. Esto creo que es importante entenderlo, ¿no? Que es una generación anterior a la mía que ha crecido con miedo, con temor, ¿no?